Туғандар, ассаламу алейкум. Без депозит, без ничего машиналарды ким издедим, мынаке туғандар. Дагы бир мынаке таксопарк Снежокко келип калдым. Машиналар дагы толтура машиналар келди дейт туғандар. Экономдор 1800дөн, комфорт плюстар 3000ден туғандар. Эч кандай без депозит, без ничего келесиңер, аласыңар, ишти кыласыңар туғандар. Биринчи күнүңөр бекеришүү. Туғандар, бул жерден таксопарктын комиссиясы 5% болгону менен туғандар. Булар Яндекс менен прямой иштешкен үчүн туғандар, булардын паркына өтө жакшы заказдарды берет дейт туғандар. Машиналарды көрдүңүздөр, 30-40 тай машина бар. Номерлерди видеонун астына жазып көргөзүп коем. Ошол номерлерге чалып кайрылып, келип машина алып ишти кыла бересиңер туғандар. Так, ишти баштадык туғандар. Азыр барып машинаны бир сыра жуудуртайын. Жуудуртуп, тазалатып, анан ишти баштайбыз буюрса. Брекеттин астындагы салдырдым. Оозумдун астына. Короче, о астына үстүнө салгандан кийин вообще уже бир нерсе жейиш кыйын болуп калат экен. Сүйлөгөнүм вообще эле уже пыш деп пышалкасы менен чыгып калды уже. Непривычно. Эми ооруп баштады астыңкылары дагычы. Так, ушу менен экинчи жолу могул аркадагы зарядниктеримди согуп кетип атышат. Тууга калдым. Ушу зарядниктерди кантип согуп кетет дейм да, таң калам менчи. Байкабай калам, зарядникти кошо көтөрүп пишип кетишет. Бүгүн дагы бир Type-C, бир Lightning кылып дагы жаңы зарядниктерди алып. Ушундай туғандар. Жанагындай тамактарды жеш бир 10 күн, 15 күн кыйын болот экен. Вообще страшный болуп калды, короче, иштеримчи. Эми секин өзүнө келип атат, уже дугаларды алмаштырып, жанагындай ишни сильныйрактарына коюп неме кылып атат. Вроде жакшы, бирок 1,5 жыл жүрүш момтип неме кылыш кыйын экен да, просто непривычно экен. Эт жесең такалып кала берет, илинип кала берет, бир нерселер жүдөп, короче, жууп, кечке ошентип жүрүш керек экен да. Ну ладно, эми ничего. Эгер муну кылдырбасам, бир 2 жылдын ичинде тиштерим баардыгы кыйшайып түшүп калмак да, ошого 1,5 жыл жудап койсом буюрса, бүт баардыгы ровно болуп, нормально болуп калат. Ушундай машинени жудуруп чыгайын. Анан кийин буюрса дальше ишти баштайбыз. Бүгүн канчасы болуп калды? Бүгүн 20-май болуп калды окшойт. Азыр нарыдан бери фотоконтроль этип алайын. Короче, нерим бирөө чийип кетип, бир жактанчы. Бампери тийгенби, эмнеси тийген тубайлар чийип, айтпай дебей качып кетиштир да, ушундай жаман. Двордун чекесиндегилер күйдүрө турган болду. Өзүм вообще эч жака тийген эмесмин, өзүм тийгенби дейин десем. Так. Нары бери фотоконтроль этейин. Arkasından bir tartayın. Bravo. Передний. Eşigini açıverip janağı stoykalar var da şahırın içindeki. Yerindeki kraskalar bir uçup kettir. Eşigini açsa o şerge varıp diyet. Klientler açıp tiygizse je bir nese diye albaysın bularga. Arkası al bu emes, şu astın eşigi jaman köp neme oldu. Şular da. Ya вроде нормально коврик алгам, неге батпайт дейм да, тыгылып эле кетишкен жерине, вообще не пойму да. Тетре салып койгон бул жем, эмне болгон? Стенен до конца аркага калганда ошо туура кебейт окшойт. Стенен бийигирээк кылып алып прям көтөрүш керек окшойт. Так. Заднее сиденье и багажник. Багажник алабыз. Все. Надо фотоконтроль этип коеюн. Так. Дагы бир айта кетчү нерсе тугандар, эгерде тиш пишиңерди кылдырам деп калсаңар, на всякий случайга, эгерде керек болуп калса, номерин, адресин немени жазып коеюн, видеонун түгүнөчү. Эси жок керек болуп калса, келип ошол жерге кылдыра бересиңер тугандар. Эгерде меникиндей кыйшык ушундай жанагынтип орсок тиштерин ар жак бир жак кыйнап атса,
келсеңер ушу 1,5 жылдын ичинде тишиңер түп-түз болуп, мындай брекеттерди кадаганда түп-түз болуп сонун болуп калат туугандар. Пока что тишиңер барда кылдырып койсоңор, любой тишти жанагынтип ичинен чыгып орсок-морсок болуп калат. Короче, полный ордуна келтирип, вообще четкий кылып коет экен туугандар. Кымбат кылат, конечно, орустар, бирок инструмент, нар жак бер жак, отношениялары вообще бомбадан да айтканда. Мен баргам, өзүздүклөргө баргам. Мен тиштеримди кармап, челестеримин, тиштеримин тамырларын асты жактарын кармап көрүп, сиздин челесиңиз өтө жанагындай редкий, назик челестен экен, сиздикине брекет кое албайбыз деп койгондо барганда, мен деле өзүбүздүкүнө барып, өзүбүздүкүнө кылдырайлы деп убагында баргам. Ошентип коюшту, анан үйдүн жанында эле коюш, орустарга эле ишенич туруп, ушуларга эле кылдыра берейинчи деп, ошолорго кылдырган кезим туугандар. Эгерде на всякий случай ишиңе түшүп калса, эми балким силерге кереги тийип калар деген номерин, адресин жазып коем астына, ошол жерге чалып, мен үйүмдүн астында ушул жерге келип кылдыра бересиңер туугандар. Где-то эми арзанырактары да бар, брекеттердин кымбаты да бар, 60 миңге чейин бар экен, короче, 20 канча миңден 60 миңге чейин. Мен средний койдурдум да. Үстүңкү челесиң 45 миң, астыңкы челесиң 45 миң, короче. И еще мияка бир неме коет, бир тиш коет. Ал 35 миң деп атат. Работалары нар жак бер жагы менен, короче, 150 миңге барат туугандар, 150 миңге барат. Уже мен уже 100 миң кетирдим окшойт. Мо зымын алмаштырат экен, дуга деп коет экен, мо турган 1 жылда биринчи койгондон кийин, бир 2-3 айдан кийин дугасын калың зымга алмаштырып коет экен, аны еще плотно тартат экен. Ошондон анан еще дагы жанагындай неме болуп калган тиштерди еще дагы катуураак тартып, тезирээк түзөйт экен да. Где-то бир жыл, мен айтты 1 жыл, 1,5 жыл тагасын. Жашырактардыкы тезирээк болот. Жаш өткөн сайын ошентип кечирээк түзөлөт дейбиз туугандар. Ошондой кеттигенде ишти ачыгыланды. Фотоконтролдо өтүп койдум буюрса, бүгүн иштеп табыз эми. Күнгө суббота. Канча күндөн бери иштебей койдум мен. Среда, четверг, пятница, суббота. 3 күн подряд вообще иштебей койдум. Эми ишти кылайлы эми. Биринчи пачинди алып келдим буюрса, 1873 рубльге жабып койду, короче. Вы не доехали деп, GPS иштебей көрүнгөн жерге издеп, картаны монтип карап атып жанагы советский времендойдогу мынтип эле карта менен иштеп атабыз, короче. Пачин жакшы болду, билбейм эми кайтарып алып койбос элем. Клиенттер даже алып калат деп. Показывали так, снимаете вот так деп туруп. Пачин жакшы болду. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндүн эң главный жаңылыгы туугандар, мына самозанятыйдын жерге топтоп силерге көргөзүп коеюнчу. О, самозанятыйдын жанагындай мурдакы самозанятый болуп жүргөн туугандар. Самозанятыйдын атын полностью жанагы шотторун закрывать этирип койгула. Неге дегенде, услуга за самозанятыйга деп туруп, монтип эле акчаларды шыпырып, короче, комиссия алат. Не за что элечи. Майга 21 миң иштедиңер дейт. Мен эч кандай, мен самозанятый мен иштеген эмесмин, даже кирген эмесмин майгачы. Өзүнчө эле 500 рубль, 64 рубль, 700 рубль, 10 миң рубльдан каяктагы услуга мен 10 миң рубль эч ким которгон да эмес, Тиньковко да башка да калган эмес да. Уже төлөп койдум. Бүгүн 23.500 рубльды төлөдүм, уже просроченный болуп 24, короче, 4 миң канча дагы тууп салды да бучу. Күнүгө жанагын төлөө өзүнчө эле бир нерселер чыгат. 18 майда, 15 майда, 12 майда ушинтип бир нерселер өзүнчө эле чыгып, самозанятый услугасына деп өтө көп акча алып коет туугандар. Мынагы профилиңерге кирип туруп эле, профилиңерге басып туруп туугандар. Ичине киргенде профилди басасыңар. Профилди басканда мынакей снять с учета деп НПД деп турат. Снять с учета НПД деп турат. НПД. НПДны басып, счетторуңарды полностью закрывать этирип коет туугандар. А то бул вообще тууй берет экен, өзүнчө эле бир нерселер кошулуп элечи. Типа бизнес жүрүп атат, акча келип атат депчи. Каяктагы суммаларды алынып атат, вообще мен оозум ачылып калды бүгүн көрүп алып, көптөн бери карабай койдум эле. Яндекстен эгерде иштегенде монтип чыгат. Перевозка пассажира и багажника депчи. А услуга самозанятыйга деп элем, монтип эле өзүнчө эле 1000 рубль, 4000 рубль, да 1000 рубль деп элем. А бунун комиссияларын карагыла, 40 рубль, 160 рубль деп өзүнчө эле, короче, акчаларды ойлоп таап эле комиссиясын алып атат да. Ошон үчүн туугандар, срочно өчүртүп жок кылгыла бу самозанятый дегендечи. Вообще Тиньковуңарды блокировать этип, шотторуңарды жаптырып вообще жок кылып салгыла. Бунун баш оорусу вообще көп турбай. Ошондой туугандар. Колдон келишинче тездетип жок кылган аракет кыла. Кеттик анда дальше. Ошону айтып коеюн дегеним самый главный. Здравствуйте. ВТБ-арена? Да.
Водичка. Да, водичка. Музыка будете слушать? Давайте. Включу так. Так, екінші заказ. Екінші заказ. 1216 рубль болды. Так, ВТБ аренада футбол же концерт бір нәрсе болуы, так что что-то адам көп. Үшінші заказ. 1152 рубль. Вообще майда заказ. Емесе мынаны қанша минутта келдім? 13 минутта, 14 минутта келдім мынаны. Çayxanaga kirip alıp ilap hep de bujun kılıp çıktım. Dişlerim ağrıp, hep pökülü sakılı çaynap jutup. Seki Nazriyemi her şey işte başlayız böylese. Kança zakaz oldu? 4 zakaz 3900 oldu. Keder. Жаңғыр жауап келді соның болды. Шапата ешік. Четкен. 15 градусты көрсетеді. Очень жаль. Да. Машину зарегистрируем туда. Так, с другой стороны кто-нибудь один. Двигаться сильно. Туда так. А телефон забыл? Лёша, телефон забыл. Сходи, пожалуйста. Что-то у вас конечный адрес не указан. У нас конечный адрес. Сейчас скажу вам какой. Секундочку. Это Таймлес. Ты реально телефон забыла? Так, шуылдаған бойдан да бір заказ алып келдім. 32 минутта центр страшный жанып атат қой жөнінде. Завершить 1656 рубль дейді. 32 минутта. Ёлки желен. 1 сағаттық желерге 3000 арасында азыр. Қысқасын айтқанда, Новый год отдыхает болуп атат, Вообще 1000 рубльдан аз заказ алғаным жоқ. 10 минут, 15 минут, короче, қызықтырбай. 1000 рубль, 1200 рубль, 1500 рубль. Страшно заказывают. 7 заказым 6500 болып тұр. Заправка қылып алайын бұйырса дальше. Тауызға бұйырса бүгін. Ақчаң болса қалтаңда. Ей, талтаңда да талтаңда. Ақчаң болса қалтаңда. Йоу. Талтаңда да талтаңда. 37 минутта. 2063 рубль. О май гад. Ёпарасыты. Не деген? Жаңы жыл бүгін, что-то не пойму. Может, жаңы жыл сегодня? Вроде. Қайық келіп қалдым айтайын да. Не метро, да? Метро алыстап кеттім бірақ. Теплый станға келіп қалдым, Проспект Мирадан Теплый станға келдім бірақ. 2000 кеч. 40 километр, почти 40 минут жүрдім. Что-то көбірек жүріп қойдым бірақ, что? 40 минутта нормально, бұның 360 сомнан 700 сомын алса, 1338 сомы қалда қалат кем. Коммунарка бір заказ берді, албай қойым. Коммунаркадан жарым тұрды. Домойды қойып, тұрып центр жаққа көздеп айдайын азыр. Жаңғыр езі отады.
Здравствуйте. Ой, как нам приятно кумсить. Все так красиво. А можно подключить Wi-Fi? Сейчас сядет водитель, тебя все расскажет. А можно подключить зарядку и Wi-Fi? Вы же не отменили эти опции, а то нам одну сказанула. Она вышла, дверь не открыла, она говорит, ну сейчас все отменили. Ты не вел дверь открывать, это Она не сидела- воды нету. Она говорит, А, и она говорит, мы смотрим, вода еще в одном музыку. только лежит. Я говорю, а почему в одном? Она говорит, а у нас это давно Так, уже вам отменили. сесть удобно или немножко назад Очень, отодвинуть? очень, более чем. Давайте. Ну что? вообще, она говорит, нет, чуть-чуть. Нет, реально, она так сказала. Ладно, сидите. Так, Можно? Розетка, да? Да, нам можно А обратно можно поехать, подключить Конечно, конечно. Давай слегка... выйдем на нормальную, вот прям прямую. Ну там она говорит, она такая, я говорю, а что дверь не открыли? А говорю, а что вода только в одном? Я говорю, а вы знаете, у нас уже все это давно отменили. Музыки, воды и двери. Мы такие, И вот так охуели просто в край. Ну не отменили же ничего. Да нет. Конечно нет. Ну, я не поставил Не, ну, ни одной я бы оценки, не- скажется, но просто... Не, мы ей не хотелось поставили, она поставить. просто сказала, что Мне все очень жалко отменили, всех воду водителей. отменили. Я Она не из знаю, этих как соображений они- покупает только в одно, Вонючие как бы в машины, одну воду, вонючие. ну, Я потому что сказал отменили. Я премиум, говорю, ты приехала что? вонючая машина. Я такой ехала, И воняло а потом там. понимаю, а я говорю, что у вас Так. воняет? Говорит, ну, у вас двигатель сломался, его воняет туда в салон. Не, нет, Это она у нее премиум, все блядь. отменили. Что, наш В общем, понимаете, такая ситуация. Она говорит, вы знаете, наш бизнес-класс давно отказался от воды, это я за свой счет делаю, и от музыки, и плюс от всего. И двери мы открываем только до самой безопасной ситуации. Я говорю, ты в ахуе? Ну, честно. Лиз, ты самый лучший пассажир. Сама придумала, И наверное, плюс, новый закон. Сама себе какую-то, знаешь, она едет, блядь, с тыкозой, и телефон разъебанный. Она себе, блядь, придумала, еще нам это пытается. Я говорю, ты что, блядь, мы ездим на бизнесе постоянно, там нихуя, пей сколько хочешь, там включай музыку, сколько хочешь. Ну, типа, это, блядь, ёбаный. Ну, я поставил ей 5. Я ей поставила хуйню. Вы, если бы ты, а Я ее бы просто вот даже не выебала бы, вот, понимаешь? Вот даже не выебала бы, просто, блядь, выебать, ну это, она старая, еще страшная, волосы вот эти белые, ой, настрадались. Ехали и страдали всю дорогу, не то что такие красивые, понимающие водители ездят иногда. Елки зеленый. Какой-то bir 600 рублей үшін кеше мейім жеп келді ғой. Ёбана мейім қағып бітті ғой. Елки айтсам ішенбесіңер, заряднигім daha біреусін ұрдап кетішіпті дейді. Ёбана уроттар, бүгін сатып алдым еле чочқалар. Енеңнің ұрайындар. Type-C'mi соғып кетішіптір, енеңнің ұрайын iPhone-ны құлай қалыпты. Ёп, твою мать, бұлар өмірінде бір нәрсе көрген бі. Я вообще в шоке. Енеңнің білді дейді. Он 11 минутта алып келдім бір заказ азыр есіңер ойып көрсіңер 1434 рубль болды 11 минутта о май гад 1433 рубль 11 минутта жаңы жыл отдыхает болып қалды реально келіп
Так, тугандар, ушинтип үйгө да жетип келдим. Ушу үйгө жетип келгенден кийин бүгүн да вообще катуу иштеп койдум. Мен колдорумду көтөрө албай калдым. Ушу үйгө келип токтогондон кийин кадимкидей муундарым калчылдап, колдорум титиреп, бүт денем жана титирей турган болуп калыптыр. Же жашып атабы, же көйүштеп коюп атамбы, вообще непонятно. 12ге чейин 6,5 миң, 12ден кийин 7,5 миңге иштедим, короче. Дагы эле калчылаганым кетпей жатат. 12ден кийин 7 заказ, 12ге чейин 7 заказ кылыптым тугандар. Общий 14 заказ. Общий 14 заказ 14.500 болуп бүгүнкүгө. Өтө жакшы заказдар болду. Базар жокчалаң 1000 сомдук редко болду майда заказдар. Ушундай. Та бир айта кетчү нерсе тугандар, регистрация жасагандар кээде жана регистрацияны базадан текшерип турулат. Өткөндө бир регистрация жасаттым эле, базадан чыкпай кече күнү МТШ жакта формалып да 5000 акча берип чыктым. Да эмнени айтайын деп аттым эле. Да бир нерсени айтып коеюн деп аттым, эсимден чыгып калды. Табылы башым номолдап, өзүмө келе албай атам. Келгенден кийин жана машина жүрө бергенге, жерге түшкөндө кадимкидей чайпала турган болуп калды. Сууда жүрө берсең, ошондой болуп каласың го. Кудда ошондой болуп атат да. Ёлкилер заряднигим уруп кеткен. Бүгүн гана алдым эле. Бечерелер, жалаң бечерелер чыгып калды ошо бизнес таксиге дагычы. Зарядниги дагы жок, бечерелер чыгып калыптыр. Так, выход кылып коеюн. Ушундай тугандар. Иш жакшы болду. Жаңы жылдагыдай эле иш болду. Яндекстин комиссиясын даже карагым деле келбей калды. Настроение алып чыгып атам, комиссиясын карасам, выход кылып коеюн. Ушундай тугандар. Эмки видеодо көрүшөбүз анда. Ийгилик тугандар.